fasen faan sipwe manau iwe ifa mior igaupo jechamini mior eonater ewe nemoin noa iwe onater mi paluela unusen faan iwe lan an paluela unusen faan nge noa uulong ira uulong man defen wano waim pwe replanteni faan ewo pal foteki se fali faan iwe nubwen ra to noa me an family ra to melane ifa waim iwe ina fanson noa amutata pwe armas ebole ochoch mit Murine wanata. Tchamani ese sise ochoch mit. Fetale murine wanater sa ochoch mit. Noin kotarmas. Sa ochoch mit noin murine wanater pogiten ekei iramenisin ra mala. Wan ra mala ko iramenisin iwe kot irony noa. Eliani lan wokisin lan Genesis tio wokisin elingat. Genesis Tio. Elingat ye me Apasa. Iwangani kami koman mensin mi manau poten. Amsana pakudoan walu tio. Iwe kota irony noa menen kue iye ipoferia pongono kume murum kana. Palngani kue meni mana mensin mi nomprem. Ja koman sisi me man fesir me koman moto mensin mi etikemi mellane we waim. Iwe ina met kota ereni noa porwe rebolo it's a temporary fix. It's a temporary fix. But somehow we got onto it. We got to eating meat, and we never let it go. Sijok ojoch, iwe sise chuan digiti. Sa ojoch fajala. Iwe ngay dairurun ebo jok sibu ojoch tori an mer walwal. Mer ira. Iwe siabal liuniti ifa. Ewe vegetarianism. Iwe lan Leviticus engol meo ina puk abal barata ekko mili mengau fituk mili mengau iwe ekko fituk mi ifa miet atibojo Leviticus engol meo Leviticus engol meo iwe lan for engol sa dinile tchemen Leviticus engol meo ina yaiga amwe kabaseise menni puk menni okisin ina kebo josani bwe yung lan for engol okisin engol tori engol meruani ye meta Apasa murin apo puta anetik o amoten monge ngelupon ra eporausren Petrus yei ngeramon letanan awor kunan kuna pole nga sugulong e otsmetats mi wongani ete tenika miwate auriti meleng nga fefe pokukun me ruani mo sonlane metat sokopat man mior fefot beter sokun man mi tetewan uper palmatsang mi moto Murine mengyung aira Petrus kopoyite koponiela keman o kopotsat futuger. Nge Petrus aira esamol esafokkun ngenie. Esafokkun monge ot mine pin ngenie lan tettelin limengau. Iwewe mengyung yakapase fan arwanin. Kosapapesa palimengau ot mittat rekord Apasa palimet. Elabla pafis fan elingat murine we mittat air seferite lang. Amen. Iwe sasing ejak fitting any gets where ifa
at pin på Sisapw mange ekan fetio milimangau mi batuen nam lan effect mi batuen or manamanan murin and Sises määrä afert määrä iwa ape jasela iwe murin fito järje fise metatsingani Petrus wewen paringani kes Petrus erape Samuel ise tongani po ojots iwe wewen po mijak or manamanan or iwe kasamtsen ke pa we tuka wewen en poraus yo porausen monge ika otsmetat en porausen and Petrus if I were saying on nimu satani ana iwe mengung akapa se fan ruani kasapa besa pali menga otsmetat rekord besa pali met la pafis fan ilinga tungorene metat deul se fet iwe inan metana wesen bugitan sasinge awan ngani esap monge iwe renan lan leti pan Petrus we sibuji chemeni we ewe Gentile eto invite ni we bola baptize John laniman ngalan bugil leti pan Petrus ese muchen ese tongani we mi gananuk ar John sus rabwe rabutolong laniman John Gentiles we me unclean usun jaga umunga me unclean iwe ngunupin arani Petrus osap yrabo mi unclean met ngang yuafar ngonupwe mi clean wewen pwe kiits meinisin armas silelelajok kiits meinisin armas tebis wewen ese fasun munga pwe fasun ane pole baptize amen iwe inan pisakin pwe arata pwe munga milimengau michuanjok effective iei pal tori mo iei kit sisap mo milimengau iwe sibuji chamen original diet iwe dan Genesis ngol metio tori ro metio muy danach ojos man enam lan Genesis tio okisenelu lifitiku sengol meo atattalati metsipwe ojei metsisap ojei iwe förförengol engol okisinengol tori ngol merani erenikit pwe besekin parata pwe mijok sapsap tori murlana Sises meno ina esap Jesus pwe an armas meinisin armasen förifan amen amoita mi satisfactory ewe answer iwe mo nat sipotolong na nat ani mo wan kapase siwe sipat sabang ni kits poye neut minute ya neut kiroke ya minute engon me ruani manan ebletori neut kirok iwe samoterien ani mo kapase era mi tufit en Soulang repo pweruk tiliu ukur fan repwe maretikot kapase sa fetio seni genero iwe ibuera ifa subject isa mobal kon unus ifa statini ibue tingar pwe ibue statini murin ibuap ngonuk peluan nge it seems that it's not godly wewen pwe ese sise dongani yung major palor example melan Paipel melan Old Testament or ifa enta lan
2 Samuel 6:4. David ebal pweruk ebal maritigot lupen ralo weyewe Poronetti. lane poron met Iwe poronetti piu. poronettipio iwe pal Miriam jenan chabut rabal pweruk Esaplon faan. palar maritigot iwe ifa esaplon faan wewen bwe atun arfatallap iwe Colossian elu remelu ebara whatever we do met sokkun met touch med Sisapw sibu föri ngari fanitan god yung ifa wewen pweruk me pweruk at stili guts me met kanan esap ifa esap inafoutan god yung iranuk pwe ibu stadini balagis morin ipap ngonuk peluan pwe samugon ifa esamo unus ngani ai stadini ai subject kidiso Iwe uno capaces titemeni capaces ina sipori uriti nonen week. Iwe era capaces pata Judas afangema Sises. Capaces nge ika afangema Sises iwe ikifair kit meren kot. Pata Judas afangema Jesus ika Sises. Iwe kidiso if I damen Spada esa. Spada kinisyo jabur ena kabasa is jamang melage ifa Soulang naman sibu balkanegi mahapata epoi faika Judas afangema iwe sibu jetsemeni mogudugut Adsiwe program Paipel Apasa. Mogudugutun lefilerchak ruamen ruamen being God iwe setan. God iwe setan. Iwe re ifa si olong lan bogiten si kono tjämeren God. Iwe setan abalettoa nönykits. Iwe ebuifa pata Judas afangema Sises. Me lan puga bine egon fat med rabwe setan atolong lan Judas. Setan atolong lan Judas. Ina pata Judas atolong nila afangema Sises. Iwe ika ese afangema iwe epupal esap Judas epupal chakaman. Omiwe when it's bound to happen. Yung Judas happened to be the person. Judas iyewe akkafilda mera setan tolong epe ni epa afangema Sises. Are ese tolong lan Judas iwe epe la tolong lan emen. Amen. Mi or wisen Judas ina lanewe. Judas ba emen wan boron. Yung ifa usun wisen Judas. Wewe nika Judas esafiti ewe mwitiwe po mi metaatniki po mi ekwe so fatu na kom ese makra pensi se sawar tonga irmi pad aporosa nen Judas e pa afangema Sises. Iwe ifa Judas enollan prophecy enollan uruo iwe
ewa kabaseis kabaseis ora nge poi fai ka esapw Judas I faneniet. I fadenias uen I ka se Judas iwe na pwemen pwe setan a focus on anangangen niela Sises a focus on na iwe Sopun kapaseis era poika Judas pera ruon kapaseis nge ka se afangema Sises ika Judas se afangema Sises iwe kifair kit merenkot ika po Judas se fetio angangen afangema ika Judas se fetio angangen afangema pwemen la pwe de chabini it was Satan was held bound on Jesus dying on the cross. He was, that's all his focus was on that. When ajak focus in our energy on and Jesus epwe mano. Iwe iga ese dolong lan Judas epwe dolong lan Iwe balen ifa eneo kabaseise era iga ese afangema Jesus Sises iwe ikefa kis merenkot. We will still be sinners. We will still be that's why inabo popun Sises ebo malo. Pokiten kis armastebis. Epo möni kis medicine. Inawe wen esaptongeni ane esapmelo. Esaptongeni ane esapmelo. Fat? Pwe epo möni en kera iwe ikkefair kits meren den got. Ika po Judas se fetio angangen afangmengen Sises. Iwe kote po paljokutta ots ifa kien atsibonga senitibus. Sibus chamani se kina sise kiicharmastibus. Lupoin sise sillen got. Lupoin sise patolong la Jesus. Ionge sa patolong iwe sa musu senitibus. Maybe we know, maybe we don't, but we are sinners. Regardless of whether we knew it or not, we are sinners. That's what the Bible says. Iwe naman sisile nge inamo me sisile yung kits armastibis. Kits armastibis. God evo baljagetto mönikits. Bifat? Ika esaponyuta ewe ifa angangen afangema Sises ika mo esapw Judas pwemen ye we kwarmas na fanso repwe we kot mi tsofana pokiten Sises fena rapato pwe full feeling eko met ko so far so nom prafena pesa ngika se fise angangen afangema repwe nge iwe mokenan pwe se esaponyuta met eko so far sapan ina nge akaitsean ebojok mala. Amen. Ebojok mala fani that's. Ina good news nganuk, ina good news ngani. Amen. Pun Sises etto wetto mala fani that's. Amen. Amen. Amo me if good question ewe. Amo me satisfy ni amo kabaseis. Amen. Next. Iwe net minute atuk nomuringat minute. Sadini. Era po en kapaseis eniku enemenen kapaseis fanita newe Paipel study yaga. Era ngai fanene newe ifanene ewe met kota rifingeni esoremene po muini feseni. Iwe eniku kapaseis fanita newe. Uti neyen era iwe puipi kosemunchen wewe nena fas. Fas kot amusano. Namba we. Namba nimu. Ina murin. Feni pinakkom. Iwe. Saan tipis. Iwe puipi kosemunchen
wewen ena fas kot musala. Iwe naman ifa isen wewe diffici kabasage. Iwe ikapwe ese answer se when dimet kabasage kabal is esapw. Iwe sipwe satani le awewe usunen kota musala. Oruan Timothy sabon elungat ogisinol mono ngai ibaleani wa gon minren time ibu jagallamelan mergai all scripture is given by the inspiration of God. This is King James. All scripture is breathed out by God. This is English Standard Version. All scripture is God breathed. Same thing. Re Apasa ewer seni enaifi. Re Apasa ifa kolafasen yung same thing. We win pwe e Bible yung quote. I kalamene makke Bible ngeno armas le makke Bible. Iwe ikapwe ifa ina boraus. You're listening to KICH 630. Ikapwe ina boraus ipolugu bamasonen Bible mainisin makkean. Iwe awen John sabone wogisinto sa dinine fadalidi. John Saboneu ogisinto. John saboneu ogisinto. Ogisineu torito. Ogisineu saboneu ayewan John saboneu ogisinto. Oh, ayewan John. Epulemo ye You're yung listening to KICH 630. siamo epulemo ye sibumo ligitu ngano gay yung si akar abaliwini dilanan po ye. Ayewan John me? Ayewan John 1:9. Iwe Era ngere siapa retat tipis ngani kot ie po punitan pon mine aferi mine pung e po amsalat tipis to limetikit senyat pupunga menisin. Iwe wewen omusala ifa medera. Wen kot amusala buena epwe era pwe omusala iwe amusala. Amus is a valor question whatsoever. If we confess our sins, aresi amusangani iwe I lanan lugudu lanan bung I ebe forgive us our sins ebe omusala atstibus and iwange esapw omusala pwebo wa limiti senigits limangawan tibus menisin ina omusala uwen pwe ese chuen ifa ese valor met isani ifa Eliki atorikkirak. Iwe ina ifa eboronu pa amus iwamus samo likitila ye si papliviniti Iwe kapal fifitikit nanen wikla narwani kurak nimu nekkinian same time warat Facebook live puipu Apasa.